Iyi ni inyamaswa yo mu muryango w'ibikururanda, ikaba izwiho ubukana ndetse no kugira igitinyiro muri rubanda. Ni imwe mu nzoka zigira ubumara cyane kugeza ku igufwa ryayo. Bizwi neza ko iyi nzoka yapfuye kera igashanguka cyangwa igatakaza imikaya yayo, urukanka rwayo ruhorana ubumara buhambaye. Ibyago bya mbere ni ukujombwa n'igufwa ryayo, kuko ikiba gisigara ari ukwimurira mu irimbi. Black Mamba. Muri Yesaya umutwe wa 11 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8 handitse ngo isega zizabana n'umwana w'intama, ingwe izaryamana hamwe n'umwana w'ihene, inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizabana, kandi umwana muto niwe uzabyahura. Inka zizarishanya n'idubu, izazo zizaryamana hamwe, kandi intare izarisha ubwatsi nk'inka. Umwana wonka azakinira mu mwobo w'incira, n'umwana w'incuke azashyira ukuboko kwe mu gikono cy'impiri. Biratangaje cyane kumva ko abantu hari aho bazahurira n'inzoka, ariko iyi ni inzoka izi kwiruka cyane ku butaka. Iyi ni inzoka ziboneka kuri uyu mubumbe dutuye. Ni inzoka zifite ubumara bukaze cyane. Izi nzoka zitera amagi ya oviviparus. Ni amagi afite ubushobozi bwo gukuriramo umwana, ariko yaratewe. Biratandukanye cyane na viviparus, inyamaswa zibyara. Hari ubwoko bubiri buzwi cyane bwa Black Mambas, aribwo Green Mambas na Black Mambas. Green Mamba tugenekereje ni nka mamba z'icyatsi, naho Black Mamba ni mambas z'umukara. Green Mamba zifite ubumara bwo mu bwoko bwa neurotoxic na hematoxic. Zangiza uturemangingo tujyana ku bwonko, zikanangiza red blood cells cyangwa se uturemangingo dutukura two mu maraso. Black Mamba zibaho imyaka hagati ya 12 na 14. Izi nzoka zifite ubushobozi bwo kurira igiti zishakisha ibyo kurya. Inzoka zo mu bwoko bwa Black Mamba zigira uburebure buri hagati ya metero 2 na santimetero 20, kandi ntizishobora kurenza metero 3 na santimetero 20. Iyo urumwe n'inzoka yo mu bwoko bwa Black Mamba, ntushobora kumara iminota 20 utarapfa. Iyi nzoka igira ubumara ku kigero n'amagufa yayo ubu ugomba kuyataba kure cyane, kuko nayo agira ubumara bwica iyo akujombye. Iyo nzoka iteye ubwoba kurusha izindi waba uzi, kuko n'igufwa ryayo ryifitemo ubumara. Black Mamba ni inzoka ya mbere igira umuvuduko wihuta cyane kurusha izindi nzoka zo ku isi. Niyo nzoka ya mbere ifite ubumara bukaze muri Afurika. Ikaba inzoka ya mbere ndende kandi ifite ubumara bukaze cyane nyuma ya King Cobra. Ikunze kuboneka mu mashyamba y'Ubuhinde. Iyo nzoka ikomoka muri Sahara y'Amajyepfo ya Afurika, mu bihugu nka Burkina Faso, Cameroon, Central Africa cyangwa Central Africa, Democratic Republic of Congo, abaturanyi bacu muri Congo, South Sudan, Ethiopia, Eritrea, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, ndetse igaragara n'ahandi iwacu Rwanda, muri Mozambique, Eswatini, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Botswana na South Africa. Ni inzoka ikunze kugaragara henshi muri Afurika. Iyi nzoka y'inkazi bivuga ko yavumbuwe n'umugabo witwa Albert Ginter mu mwaka w'1864. Ikayibarizwa mu muryango w'izindi nzoka zitwa Elapidae. Ubumara bwa Black Mamba bufite ubushobozi bwo kwica abantu 20, kandi inzoka yari umuntu umwe gusa. Black Mamba ni inzoka zikunze kwibera mu myanda, zikunda no kwibera ahantu harunze amabuye menshi, zikaba no muri parike no mu mashyamba. Nuhura na Black Mamba ebyiri ziri kurwana, ntuzazirukane cyangwa ngo uzikize, kuko iyo ziri kurwana imwe igakomeretsa indi, imwita ijya gushakisha imiti iyakomeretse. Uramutse ukurikiye iyo Black Mamba yagiye gushaka ingenzi yayo umuti, wahita umenya umuti w'ubumara bw'inzoka. Bivuga ko iyo nzoka ifata imiti yo mu bwoko butatu. Gusa itonde cyane mu gihe wayikurikiye, kuko ihindukiye ikakubona yahita kwirukansa ikakuruma, kandi kugira ngo uzayicike biragoye cyane. Kwica Black Mambas ntabwo ari imikino, kuko ifite ubumara bukaze cyane. Niba wagize amahirwe yo kuyica, cukura umwobo muremure cyane maze uyishyire murenzeho n'igitaka, kubera ko amagufwa ya Black Mamba afite ubumara. Iyo akujombye umuntu ntabwo akira.
ubumara bwa Black Mamba butandukanye cyane n'ubumara bw'izindi nzoka ziri ku isi, dore ko ubumara bwayo butagaragaramo protease enzyme, ahubwo yifitemo ibyitwa neurotoxine byangiza uturemangingo mu mwanya nk'uwo guhumbya. Nyakwigendera Kobe Bryant, umukinnyi utazibagirana mu mateka ya basketball muri Amerika, yiyitiraga inzoka y'inkazi ya Black Mamba. Kugira ngo aha agaciro iri zina yashinze ishuri aryita The Mambas Sport Academy. Ikompani ikomeye ya Nike yakoranye nayo igihe cyose yamushyiriyeho umunsi wo kumwibuka witwa Mambas Day, ubanye n'itariki 24 z'ukwezi kwa munani buri mwaka, aho bihura na nimero yambaye mu gihe cy'imyaka 20 yamaze mu mukino w'intoki wa basketball. Shatse kuvuga ngo 24 ni nimero yambaye, 8 ni nimero yambaye, ni nimero ebyiri rukumbi yambaye akina basketball mu myaka ye 20 yo kwamamara. Bakunzi bo Kumba Official, reka ducumbikira aha, ariko ntago nasoza nashimiye umuntu wese akanze subscribe, akanze like, comment, share, kandi kubitekerezo n'inyunganizi akomeza kwandikira kuri iyo nimero muri kuri screen yacu, yozwa no kuri WhatsApp 0788208082. Waho uri mu bihugu byo hanze cyangwa se by'abaturanyi ukabanza ikimenyetso cyo guteranya 550 782 je ndi Kame, King of Kinemaster. Hasta la vista. Reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 82 cyangwa se